Austrija opalila kazne svojim državljanima zbog Thompsona. RTL danas. Evo, navest ću jedan vrlo konkretan primjer. Imao sam priliku ovih dana sjesti s ljudima koji su informirani, relevantni na izvoru i onda smo me pitali, čisto pitaju, nekad sjedimo na tim sastancima, i zašto vi toliko pričate o ovim kao kaznama koji su došle ljudima koji su bili na Thompsonov koncert iz Austrije. I oni su rekli kao mi smo to išli provjeravati, ali kao nigdje niko nije ništa potvrdio toga. Dakle, vi ovo mjesecima se priča o tome da Austrija kažnjava kao one ljude koji su išli na Thompsonov koncert. Prvo teško definira što kažnjavate, odakle ti snimke. Dakle, mora biti suradnja MUP-a jednoga, MUP-a drugoga i na kraju mora dobiti neko kazne. Jesmo li svi čuli da je Austrija pisala kazne? Jesmo li imamo li jednog čovjeka koji je dobio kaznu? Nemamo. I sad ljudi kažu, ali to se nije dogodilo. Ja kažem, kako mislite? I to stranci kažu, ali to se nije i neće dogoditi. Ja kažem, ok. I onda pitaju oni, baš to pitanje, a zašto vaši mediji pišu o tome? Ja kažem, ne znam zašto pišu, to je njihov problem. I upravo zbog tog problema, mislim, zbog takve nevjerodostojnosti, ljudi im više ne vjeruju. Hrvatski kanal.